chỉ chú rồi tôi thì nè tết cả cho nó hồi cái biểu thà đấy à tông nè tông nó à li tông nè tông li à bố ngã tông nè tên nè tông li ai plugin cho nó hai ba đi mày hai ba số là cho nó biểu thà đấy nó bị cái chú rồi mà biểu thà đấy hai ba số là ba mà lý đông gì đấy nè tông có được khu nè tông có được khu ở đâu đó mà nó ở đó đó là xí này chỉ này về ở lâu bệnh như chuyện nào mà nó rồi cho nó xí này biểu lại mày nè tông có được khu ngã tông nè tông chào tông nè tông ở đó cho nó tên bí nó ở đó wave của hai ba đi đến đi chỉ có sinh đại đã quen cho mình nhìn nhìn trên mình ngồi chết toa bi à ngã tông nè tông nè đi ra nó cái professional đấy ai hà liệu đi đấy nó ai tự nhiên mà đi ra liệu đi mà ai tự nhiên liệu biển nào gì nó ai mà ai bọn mình đi qua đấy wave của hai ba này đi qua đấy à hú à ngã tông nè tông cho nó xe bự tao quay đi mà lệ ngã tông nè tông cho đó ngã tông nè tông chào tông nè tông ngã tông nè tông chào tông nè tông lý tông nè tông ngã tông nè tông lý tông nè tông chào tông nè tông ngã tông nè tông tao qua lại nó biết tông nè tông tao qua lại ngã tông nè tông chỉ rồi chào tông nè tông A minus số ngã tông nè tông đã hai ba đi nè mà nó hai ba đi nè đó wave cả ngã tông nè tông chào tông nè tông ngã tông nè tông chào tông nè tông ở đâu ngã tông nè tông hai ba đi ngã tông nè tông chào tông nè tông lý tông nè đã A minus số đó ngã tông nè tông chào tông nè tông áp trả đó lý tông nè tông ngã tông nè tông D minus số đó lý tông nè tông chào G số đó chào tông nè tông ở đóပြန်đi gì mẹ ngã tông nè tông chào tông nè tông ngã tông nè tông chào tông nè tông lý tông nè tông ngã tông nè tông lý tông nè tông lý tông nè tông chào tông nè tông ngã tông nè tông chào tông nè ngã tông nè tông lý chào tông nè tông lý tông nè tông ngã tông nè tông lý tông nè tông ngã tông nè tôngဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ plugin ကအခုပြောတဲ့ plugin လေးကဒါ hub တီးတယ်93233 hub တီးတယ် wave ဆိုတဲ့943နဲ့1နဲ့3လေးကို hub တီးတယ်wave က932 1နဲ့3 632 1နဲ့3 932 1နဲ့3ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကဒီလိုပြန်ကောက်တယ်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ပြန်ကောက်တယ်ခေါ်တာပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့လက်တန်းလေးတွေထည့်တီးကြည့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးလက်ကလေးတွေထိုးတာလေးစတင်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ classic now ရောက်လာပါပြီ plugin ကိုနည်းနည်းလေးကြော်လာမယ်လက်တန်းထိုးမယ် C ကိုလက်တန်းထိုးတော့ C7 ပေါ့ဗျာ C ကင်လိုက်လက်တန်းထိုးလိုက်အဲ့တော့ base အဲ့ဒါ form ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့931သူလက်တန်းထိုးတာကြောင့်လက်တန်းထိုးတာဆိုကြောင့်1ကိုယူလိုက်မယ်နော်931 G ကတော့6313ပဲเนาะ9313633သူက၄ခွက်ပဲတီးမယ် F C G F G 9313633 F 4313 6313အဲ့တော့ကိုသူသိအောင်ပြောဖို့တကယ်ခက်တယ်သူမြတ်ဝမှာမမြင်ချင်မှမျက်ရှိတွေပြောဖို့ရခက်တယ်ဝေးရမယ်ဖြစ်ကိုသူအတိစီချင်းတော့မတစ်တော့နဲ့တော့အမှ plugin ပြန်ထည့်မယ်93136334313အဲ့လေးခွက်ပဲယင်ကြည့်မယ်နော်9313မခတ်ဘူးနော်လွယ်လွယ်လေးလက်တန်းလေးထိုးထား C ကိုလက်တန်းထိုး9313 G ကထိုးစရာမလို6313 F ကလက်တန်းထိုး9313 6313ကိုတူတီအောင်
ပြောဖို့တကယ်ခက်တယ်သူမျက်ဝန်းမှာမမြင်ချင်မှမျက်ရှိတွေပြောဖို့ရန်ခက်တယ်ဝေးရမယ်ဖြစ်ဖို့သူဒီမိုင်းနာကိုငါသုံးတစ်သုံးသုံးပါနော်မသိစေချင်ကိုရဲ့မင်းရဲ့မနီးစပ်နိုင်တဲ့ကဘာဒါရီလူနာလေနာချင်သူတို့ပဲဖြစ်ချင်မင်းနာလေမို့နေကိုရဲ့အိမ်မအပြင်ကိုတော့ပါခွေ wave ကြော်နေပါစေဒါအကုန်လုံးရောပြီးပေါင်းဆက်ပြီးတီးတာ classic ရဲ့အနှစ်သာရအပ်တာပဲเนาะဂီတာတစ်လုံးနဲ့အရာအလုံးပြီးပြည့်စုံတယ်ကဲ G2 တွေဒီနေ့အတွက်เนาะအဲ့ဒါအသက်